जय गुरु। बर्तमान आपण मैंने जानी संघ को नहीं आउ संघर परिस्थिति को नहीं अनेक भक्त मन में अनेक द्वंद्व अच्छी से द्वंद्व को दूर करने आम सहित आज अच्छा सीधासल कथा हे नीलाचल साधु संघर सहसंपादक सुब्रत भाई सहित सीधासल कथा आम मन में भक्त मान मन में जहाँ किसी द्वंद्व अच्छी जहाँ किसी प्रश्न अच्छी से प्रश्न विषय पचारि बुझे। जय तेरे प्रथम प्रश्न भाई आपण गत किछि दिन तले एक सतर्क वार्ता आसाला जो वार्तार ये जो परिचालना मंडली गठन करा अगणतांत्रिक दर्शा जा सहित यह अवैधानिक दर्शा से नहीं आपंकर मतामत कौन रही? प्रथम कथा हूँ ये सतर्क वार्ताटा आसला को ये सतर्क वार्ता देला गोटे परिचालना मंडली जो परिचालना मंडली वर्तमान परिचालना मंडली की अगणतांत्रिक अवैध बोली कहला किंतु से जो परिचालना मंडली अगणतांत्रिक एवं अवैधानिक बोली कहूची बा चिट्ठी करिची से परिचालना मंडली तार निजस्व स्थिति संपूर्ण रूपे विलुप्त कर सारी नैतिकता दृष्टि कहतु किंबा आध्यात्मिक दृष्टि कहतु अर्थात आपण आईनत कहतु किंबा आपण ताको जदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिए उभय पक्षर विचार कले जो परिचालना मंडली ये चिट्ठी करिची से परिचालना मंडली तार निजस्व क्रियाशीलता हर सारी अर्थात ताहा क्रियाहीन हो जाइए एवं ताहा अथर्व हो जाइए से परिचालना मंडली कौन वास्तविक मूल्यबोध ना कारण 254 नंबर 55 नंबर केस रे ओडिशा हाईकोर्ट तांको डिक्लेयर करछि जे ये परिचालना मंडली कौन स्थिति ना ये एक नंबर कथा। द्वितीय कथा हूँ सबू भक्त मान जाना अर्थ बा गोचरार्थ मुझे गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जो परिचालना मंडली होता बा तैयारी करा जाइथिला से परिचालना मंडली गोटे मात्र उद्देश्य थिला जे परिचालकंकर मर्यादा रखी ये परिचालना मंडली जी चिट्ठी करछि जेहेतु से परिचालक महोदय को मृत बोली घोषणा करी प्रार्थना सभा करी रिजोल्यूशन करी तहसिल ऑफिस दाखल करी तांको नाम थिबा जमी को हड़प कला सेतु से परिचालना मंडली नैतिकता दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि तार स्थितिस्थापकता हर सारी तेणु वर्तमान ये चिट्ठी कर कौन अधिकार ना एवं ये चिट्ठी संपूर्ण रूपे भित्तिहीन विभ्रांतिकर भक्त समाज को भुआ बुलाइवाई उद्दिष्ट एतिर आदौ संदेह निश्चित भाव में आपण कहवा अनुसार जहाँ भी तहसिल ऑफिस विभिन्न थाना ये करा जो गोटे रेजुलेशन पास करा जो कि परिचालक महोदय को मृत बोली घोषणा करा अर्थात से माने जो परिचालना मंडली परिचालक महोदय को मर्यादा देना अमर्यादा कर असम्मान कर भी मेलछामुंडा एक सम्मेलन होता जो सम्मेलन की जीवा समय से परिचालक महोदय को नहीं जाते ससम्मान दाबी कर मत कौन ये गोटे प्रश्न ये गोटे भारी हास्यास्पद प्रश्न कहीं हास्यास्पद प्रश्न ना अगर मूल कथाटा को आम जा 1999 मसीह आमर संघर जितेबाला प्रथम विभागीकरण है विभक्तिकरण है मित्रपक्ष जो गोष्ठी जी हाईकोर्ट केस कर 254-55 जीति से गोष्ठी थे एवं द्वितीय गोष्ठी बीरतुंगर रही अन्य 300 ରୁ 350 शाखा संघ को लेकर ये गोष्ठी परिचालक मर्यादा दी अर्थात ठाकुर होउचंती ध्येय ठाकुर होउचंती पूज्य किंतु ठाकुर को ध्येय एवं पूज्य करिवारे जହାର अवदान बा जହାର प्रेरणा एवं जହାର विधान जହାର विधि रे आम ठाकुर को पूजा करुचे सी होउचंती आमर परिचालक तांको मानी 1999 मसीह गोटाए नीलाचल सारस्वत संघ बोली विरोधंग केन्द्र नहीं से चलिए आम चलिए वर्तमान कथा उठुची परिचालक महोदय को आज पर्यंत से केस रे हारू केस रे जितु जहाँ करू आम समस्ते गोटे कथा जाचु जे ठाकुर भरी परिचालक नित्य वर्तमान अर्थात ठाकुर ठाकुर परिचालक आमको परिचालना कर से परिचालक को से मृत बोली घोषणा कले मृत घोषणा करी गोटे प्रार्थना सभा कले 12/7/2020 मसीह एवं गोटे रिजोल्यूशन कले एवं रिजोल्यूशन कर रिजोल्यूशन टाक तहसिल ऑफिस सबमिट कले एवं रिजोल्यूशन सबमिट कर सारी जो जमी थिला दुर्गाचरण महांती मार्फतदार
संपादक नीलाचल सारस्वत संघ से जमी की मध्य से हड़प करी ताकू नहीं संपादक नीलाचल सारस्वत संघ बोली जितेबाला करदे सेतेबाला वास्तव में परिचालक मृत बोली से घोषणा करदे एवं जहाँ को मृत बोली घोषणा कले ताकू नहीं से मेलचामुंडा गले कि मु गोटाए कथा बुझीपारुनी जे आमे बाह्याडंबर करी ठाकुर को नौचे आमे बाह्याडंबर करी परिचालक नौचे ना वास्तव में आमे परिचालक स्थिति बा परिचालक आम सागर नित्य वर्तमान अच्छा ठाकुर आम सागर नित्य वर्तमान अच्छा आम सागर लीलाखेला कर भाविक ठाकुर को आम नहीं जाऊँचे ठाकुर यहाँ हूँ गोटे स्थूल लीला परिचालक यहाँ हूँ गोटे स्थूल लीला ये दुईटा एक स्थूल लीला को जिते जन को मृत बोली घोषणा कर विग्रह बा फटो को लेकर तुम कौन ससम्मान कल बा कौन सम्मान देले भी आम चिंता करवा तेणु यहाँ गोटे निहाती दुखदायक खाली नुह जंत्रणादायक पदक्षेप बोली नीलाचल शासक भी मुझे कहबी एवं ये गोटे निहाती दुखद इतिहास तैयारी कला आमर आगामी पीढ़ी पे तेणु यहाँ अक्षमणीय अपराध ये अपराधर क्षमा ना आउ नवा बाबद मुझे कहबी जे ये हास्यास्पद कार्य से निवृत्त रहा उचित अर्थात सीधासख भाव कहवाक गले परिचालक महोदय को नहीं जो सम्मान देइछन गोटे लोक देखाणिया कथा लोक देखाणिया कथा बस आउ एक प्रसंग एवं उठुची भक्त समाज जहाँ श्रीजुक परिचालक महोदय दस्तखत बोली कहती जो दस्तखत पाइले से पारिवारिक कार्य हो कि आध्यात्मिक कार्य हो सब सफल होती बोली भक्त मानकर विश्वास अच्छी आ जहाँ मध्य सत से दस्तखत को नहीं सील एवं पुणी डुप्लिकेट सील बोली कहुच्छे अनेक जगह दाबी नहीं आपंकर मत कौन रही हाँ ए संपर्क आप प्रश्नटा टी स्वयं संपन्न नुह प्रश्नटा शुणु कथा है या भितर गोटे चिठी से कले परिचालक महोदय सील व्यवहार कर सीलटा को डुप्लिकेट करवा ये गोटे चिठी से विभिन्न शाखा संघर विभिन्न गुरु भाई मानू वयोज्येष्ठ गुरु भाई मानू छाड़ी मुझे वयोज्येष्ठ शब्दटा टी न कहीकि रहीपरूनी आप बालेश्वर जड़े गौरांग भाई जहाँ बयस 92 वर्ष जी परिचालक महोदय सागर सार्वभौम सम्मेलन की जाते 50 वर्ष धरी ठाकुर को जी जानी भाई जी जानी बहिष्कार कर तो यही भक्त मान जो चिट्ठी कर जोड़े 3टी शब्द व्यवहार कर गोटा हूँ सील आउ हूँ डुप्लिकेट सील ये सील शब्दटा आमपाई अत्यंत लज्जाजनक जंत्रणादायक एवं संघ पर क्षतिकारक शब्दटा यहाँ आदौ व्यवहार्य नुहे यहाँ आदौ व्यवहार करा अनुचित यहाँ हूँ श्री श्री परिचालक महोदय नित्य वर्तमानता प्रति विश्वास रखी तांकर दस्तखत बोली आम ग्रहण करूँ जहाँ को इंग्लीश रे आम कहूँ फासिमाइल सिग्नेचर आम कोर्टे डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ फासिमाइल सिग्नेचर ये बाबद मुझे गोटे विषय वस्तु प्रति निश्चित दृष्टि आकर्षण करी परिचालक महोदय जो स्थूल थे अर्थात आम पाखे एवं भी परिचय पत्र अच्छी जो परिचय पत्र 1976 मसीह 1978 मसीह इश्यू होती से परिचालक महोदय दस्तखत करना स्थूल अच्छा से सील व्यवहार कर दस्तखत को व्यवहार कर फासिमाइल सिग्नेचर बोली कहूँ एणु यहाँ सील नुह परिचालक महोदय मोहर परिचालक महोदय दस्तखत परिचालक महोदय कनसेंट परिचालक महोदय सदय स्वीकृति ताकू पुणी सीलटा को आहरी कदर्य से कले डुप्लिकेट सील बोली व्यवहार करके शब्द गुड़ा सो बड़ दुख लगुच आध्यात्मिक जगत में शब्द उच्चारण कला बेले आम टे सचेतन हवा दरकार आम क्या कौ शब्द कहूँ तेणु यहाँ गोटे अक्षमणीय अपराध ये शब्द गुड़ाक गोटे ग्रहणयोग्य नुह निश्चित भाव आप कहले बालेश्वर जड़े भक्तर सभ्यपद रद्द होती से सभ्यपद रद्द विषय गोटे प्रश्न जे परिचालक महोदय केवल अधिकार रही परिचय पत्र प्रदान करने क्या नीलाचल सारस्वत संघ में सभ्य भाव ग्रहण करवा सदस्यता देवा किंतु वर्तमान देखा जाउची परिचालक महोदय अधिकार को हटई मन इच्छा कहार सभ्यपद रद्द कर दिया जाउची कहार सदस्यता प्राथमिक सदस्यता बाहर कर दिया जाउची एवं विभिन्न वयोज्येष्ठ भक्त वयोज्येष्ठ सेवक मानक यही असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुची प्रति एपरी कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउची शुण आप समय थाए घटना को आउ टे पुंखानुपुंख भाव कहवाई चाहिए सभ्यपद रद्द ये शब्दटा गोटे निहाती राजनीतिक शब्द गोटे राजनीतिक दलर आप सभ्य हे आपणकर जदि कौन प्रकार अप्रीतिकर कार्य आप लिप्त रही से सभ्यपद रद्द कराए नीलाचल सारस्वत संघ भली महान अनुष्ठान आध्यात्मिकता जार हूँ प्राण एवं आदर्श जार हूँ गंताघर
ସେଠି ଏ ସଭ୍ୟପଦ ରଧ ଭଳି ଅପାଙ୍କ୍ୟ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଂଘର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରାଣର ଐକାନ୍ତିକ ମିଳନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା କରିବା ବା ଉପାସନା କରିବା ଆମର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ପନ୍ଥା। ତ ଏଇ ପନ୍ଥାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭାଇଟି ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ମୋ ପ୍ରାଣର ଅଂଶ ତ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବିଛି ତ ଏବଂ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରିଚାଳକଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥିତି କାଳରେ ସେ କେବେ କାହାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଦ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ବୋଲି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସତରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବା ନୀଳାଚଳ ଶାସକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ତାଙ୍କୁ ବି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯାହାକି ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଅଧିକାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ବସେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସେହି ସେବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ସଂଘରେ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ ସଂଘର କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମତେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଆର ମୂଳ ବୀଜ ବା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ, ସଂଘରୁ ବିଦାୟ କରିବା, ସଂଘରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସଂଘରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ମହତାକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଦବୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସି ରହିବି, ମୋର ପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ମହତାକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଥାଏ, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅର୍ଥଲିପ୍ସା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସଭାପତି ହେଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ କୋଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ଯାହା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେ କିଏ ହେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସତ୍ୟତା ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। କେବଳ ଅର୍ଥଲିପ୍ସା, କ୍ଷମତାଲିପ୍ସା ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂଘରେ ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୟନ କଲାଭଳି ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିବାଦ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପରିଚାଳନା ମହୋଦୟ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ବୀରତୁଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ପରକାଳ ରହିଛି, ଏ ପରକାଳକୁ ସେହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତା ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି, ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ $1,000,000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ଆପଣ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଆଇଜିଆରଙ୍କ ପାଖରେ 1864 ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି ବା ରେଜିଷ୍ଟରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଇଜିଆର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଥାଏ ତାର ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ବହୁତ ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋଭୀ, କ୍ଷମତାଲିପ୍ସୁ, ଅର୍ଥ ଲାଳସା ରଖି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତି ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିଦେଇ
ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକ କରିଦେଇ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ATG ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବୀରତୁଙ୍ଗ ଯାହା ପରିଚାଳକଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା, ସେଠି ଟ୍ରଷ୍ଟଟିଏ ତିଆରି କରି ATG ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବାର ବାଟ ଦେଖେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣି, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣି ତାକୁ ବାଟମାରଣା କରିବା ଏବଂ ତାହା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ନୀଳାଚଳ ଶାସନର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାହା ମାତ୍ର 3-4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ବାଇଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେବଳ ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇ ତାର ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ହିସାବ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଯେଉଁ ବହୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କି ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ପାଇଁ କାହାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଯେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାଖା ବିଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, EOW, ED, ଏହାର କିଛି ସୁବିଧା ନିଆଯାଇପାରିବ କି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ବା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ ବା ହିସାବଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହିବନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଲିପ୍ସା ଅଛି, ଆପଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେହେତୁ ଆପଣ କେବେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏଣୁ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାବଦରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଚେତନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଅଡ଼ିଟର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଥିରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆମ ସହିତ ରହିଲେଣି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବହୁ ସରଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁଦୂର ଆସାମରୁ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରାଯାଇଛି, ଏହା ସଂଘ ଆଉ ଭକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ଜଘନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତରୁ ଆତ୍ମଭରା କୋହ ବାହାରି ଯାଉଛି। 99 ମସିହାରୁ ଇତିହାସକୁ ଖେଳାନ୍ତୁ। ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅସମ୍ମାନ ହେଇଛି, ମା ସେଠି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏହାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଇତିହାସରେ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ପରିଚାଳକ ଏମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ପରିଚାଳକ ଅସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନତା ପ୍ରତି ଆମର ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନର ମଣିଷକୁ ଯଦି କିଏ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ବା ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାହାକୁ ସରଳ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଜୟ ଜୟ